الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga kakasising kami hatiranan, labi-labi na in mga yan kamo hakapupuan yan, imalo pakaridyo-ridyohan niyo, damikyan da isab sim mga sila yan ha social media, amin masi-masi timatandon kato taniyo haparkala sa halga-halga, sa lago-lago, amin subay na to halgaan ibang lagoon, amo na in pag-akamasing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Labi-luba na yari kita niyo halam sin bulan ini puti long sin mga sila magbibisara atin niya pagpaputi sin pangatayan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung tulos ikhlas sin uno-uno pakaradyaan biyantang sin Allah ta'ala hasara niya amun hipapahinang kato taniyo na sibu da kakausan na to ibandi bang aun dapat gausan na to karna inyan para kato taniyo inyan dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo karna in bariman di siya makagawa ding halikusan sin panukas sin Allah subhanahu wa ta'ala kay uno-uno hiraawa sing kita haamin mabaya kita maon pabaranta inyan tukasun kita sin Allah ta'ala doon haamuin ini sa kira-kira in bisara mo yadto mahinang bunal doon kau timindog hatindukanan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa in puasa amo na inyari kita bihayaon halauman niya na inyan tiunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagjaga haipon niya hati niya misan pa in katantan daakan sin Allah ta'ala aun dain doon hayan amuin diadagahan sin mga malaikat buat malingkan labi in pangingat sin Allah ta'ala hatiap-tiap tisulakan sin ipon niya halauman sin langit iwan sin gumi ini wayroon yan laung ta makapuklas daing ha pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala siwo da in amuin piil palangay sing kita niyo lumahil ka inisaksian si manusia iwan sin isa-isa sing kita ini timatapok daing haamuin hasupaya kita rin kakitaan sin pagkahita manusia buat malingkan inyan katantan ini matarang matampal pa Allah subhanahu wa ta'ala na hasabab yadto in siya rin na to katapukan in siya ini in nagbabaya-baya sin pakaradyaan na to kabuhi na to kignot kahibal na to di kita niyo makahibal bang kita niyo ri pahibalon sin Allah subhanahu wa ta'ala.
sumakawa in mga parkala mapatot nga tuhalian mataud-tuod biyayta sin Allahu Ta'ala labi na in mga paningod-singod sing kita ha mga sila nakauna dayin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam mga ini nagdaraawa in sila napi sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ini tumpukan si mga manusia halauman sin ini gumini in sila in napalabi inya to katantan ini sama sibo in pangatod sin Allah ta'ala haipon niya sabab in siya nagdirihil sin amuin aturan katantan mapatot ini hinangon sin tiap-tiap tisulakan si manusia amin tungod pa parkala mabista inyaon insya timindog hatinduganan sin ipon amin magtag-ipon siya maun pa amin ini tag-ipon kaniya asabab yadto subay sadyain kita hibutang taimbaran taing kita ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon mahinang tang sulag uno ingkatan kababayaan ta subay tahilabay ring kaniya amin hisukat ta kaniya habang mayan tutog in bigijantong nato doon kaniya in kabuga bukon kabuga pasiyo-siyo manusia iban in aturon ta siya tunggal isa-isa niya makalaring katan aturon sing kita halauman sing gumini in katan amoy in kakunhan sing kita wala kita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan kita niyo sin parsukuan na to rijiki amin wala na to piyagtuyuan yaon na hadya dumatong palauman sin ini baita bihan karna inyan asal giyaganta sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na hamanga sila amin makaingat doon hayan sin ini parsog patan nila harap patuhan Rabbul Alamin nari na sila mag ini tali sin katantan pakaradyaan tungod paparkala kabuhianan karena in sila yaon biyabaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mamarahina in kabuga matan harap po Allah subhanahu wa ta'ala atasan na sintuhan na to Rabbul Alamin ingkatan kakungan na to wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib cukup na in kabuga matan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin matan kabuga tiang hindu tiag biat sin daak niya kato tanyo muna yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay hadya siya tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala in bingip jantong na to salta ingkatan hinang na to timatay tay roon haamin pamiat simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit na bang nakapuklas dahing harwa parkala ini, na tanto in parkala sing kita in kabuhita, inyan katantan, lupas mga katawtay manghuran, haagama Islam. Naman jari, dahin ha mga biyayta kato halong sing Quran, iwan sing sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungod pa amuin hinang sin mga sila nakauna rin kato tanyo, mga sila nagpakikita sin dayaw sin pag-agama nila, buat malaingkan bukon matan ini pag-agama amuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sintuhan na to Rabbul Alamin, biyay ta kato tanyo, Surah Ali Imran, ayat kapituan tagwalo, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna minhum la fariqan
yalwuna alsinatahum bil kadhib litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ayat ini biyaita kato siwi-siwi sintuhan na to Rabbul Alamin tungod pa mga sila ahlul kitab amuin tumpukan din kanila hipaglabad nila indila nila manghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay maksud niya amuin pindahan nila in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala dunhan paagaron niya roon hapikilan nila iman sinakal nila bihan hati niya yaon doon haon ini agaon nila imaksud kabayaan simbigi pangatayan nila halom singgumi ini na doon hayan nakasud na paminda sin manusia sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya hinang nila panghimuting patuhan nito kana biyabayta nila inya ondeng hatuhan Rabbul Alamin sin bukon siya ring hatuhan Rabbul Alamin hasupaya kumahad kanila in biyayta nila yaon na haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain mga ini biyayta kato taniyo sintuhan na to Rabbul Alamin hasupaya kita niyo may nga humali sin pakaradyaan sin pagdunya-runya na to hasupaya in pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala ando kay luri kahilangan di laung tama pakpak in timbangan sin amal na to dumakan pa amin wayron kamaksuran niya in katantan malupas wayron mahasil na to ang sulag ununo dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inihinang si mga Yahudi na in mga kaibanan nag-aagama bihan hatatkala umuog sila sin dunya lawiraing sin adlaw akhirat na in kakahinang nila doon hayan wayroon na sadya kumugdan kasatuan na hadya katantan in amoy in iaalop nila deng hawakto payak pa wakto. Kaya na in mga kabtangan amoy imian sila roonhan lang niya wa yaquluna huwa min indillah manja refuting sila sinallahu ta'ala roonhan wa ma huwa min indillah yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. In mga ini sa lago-lago ini laung ta maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang si manusia. Amoy in tunaon nila in Allah ta'ala biasa pantun nang daaki sinamin hinang kasatuan ha ini manusia donan para halin niya on bukon amo. Na in mga ini haula yaquluna 'ala Allahil kadhib fayajma'una baina nafin al-ma'na al-haq. Hati niya biasa pantun in ma'na amin ma'na kasabunalan kabayaan sin Allah ta'ala subay amin urulon madto-madto si manusia doon hayaon na biasa pantun kaya napihan sin amin himumungan nila inyaon katantan longta in pag-ianon isbat amin imaamo kimukugdan amo aunin batal bihan yan manjariin katan sim batal amo aunin ini subay maisbat si manusia nakaamo haturan bihan yan in mga kakunahan na to hatihon jari in mga inibaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kahalan jimato ini amin subay kita humali habaranta hangan in kita Muslim
hati niya ing kita mabaya salamat ing kabuhi tari hadunya labi luba salamat hadlaw akhirat na yari biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin mapatut na to halian sabab aun simingod na mga sila Yahudi amuin sisinguran nila ing kakahinang si mga Yahudi bang biya diin sila makahasil sin dunya ini bihan sabab na muna in Yahudi amuin na mamarinta halaw man sin dunya ini na in kabayaan nila kanila sadya maagad in kabayaan nila amoy in bisa na nila sadya nakaamu in kabayaan nila in kataan sin manusia humarap kanila mga yutabang doon na yan sila in iaatod amoy in nakaamu sin hinang hikarayaw rin di halaw man sin gumi ini bihad to in panayma nila doonhan biyatal sin Allahu Ta'ala in mga pagkaradyaan ini damikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat dan kan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran shibra wa dira'an bidira' hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qala faman nakita kamu riwayat daingkan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na singuran dalong niya urulun hinangun sin ini manusia in mga kasunat-sunatan sin mga sila nakauna rin kaniyo in pagsingod nila in pagurol nila sin mga kahalan nito long niya hangdangaw iuurol nila at hangas ta yaon sisinguran nila ingkatan kakahinang sin mga sila nakauna pag yanon nakauna amo na yung mga sila manghihimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala hatungod parkala pag-agama supaya ini mabunnal inputing nila yadto kanapihan in bunnal daing hatuhan Rabbul Alamin na laong niya hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumuhum in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-agad niyo kanila pagsingod niyo kanila laong niya misan pa ing kaaunan nila sumud palawm sin lungag sin ibid na sumud da isab kamo biya sin pagsud nila laong sin mga kamaasan sin kita misan sila sumud pa ini lungag sin makot na damikyan sumud da kamo palungag sin makot simingod sin kakahinang sin mga sila amin kaya ibukan nyo hinang di hababaw sin gumi kulna ya Rasulullah laong hi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu in aginamo ya Rasulullah hisim pag-ianon mo yan amon mga Yahudi iban sin Nasrani in sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paman nahisiw pa ba ang pa ba dugaing wayroon na dugaing sisinguran si manusia halaw man sing gumi ini tungod paparkala pag-agama amuin maksud nila manghimuting patuhan Rabbul Alamin hasupaya mabunnalim maksud nila di hababaw sing gumi ini hinang sim mga Yahudi wan Nasrani manglungkop sinhula hasupaya nila kapamarintahan in hula kabayaan nila surun bihaan jimadya to kita nakamusin jimato na isa bago-bago bihaon yan
ha ini hulairan. Hisiyo, may ta silaon ng jubog na isabon pa ilugal yaon. Uno'y maksud doon haon. Aon maksud nila rugaing doon han. Amin maksud nila kawaon na isabin pangalta sin mga Arab. Doon ha, ini lugal yan. Ini mataod din ha mga nakauna na hula Arab. Wayron maksud nila si Mudnon palawon sin hula yan buat malaingkan na amuin kumawa sin alta doon halawon sin hula sin mga sila doon hayan. Biya na sin na mga ula Afrika yaon. Amuin biyaway nila hadunya miskin, malamma, makaulong yung mga tao, magtubihan, hati na maksud nila magtutumawang, bihan nagdarasim pagkaon pa mga kaanakan si mga tao ha Afrika yaon, yaon iuuno nila, jajakahan nila bahasa, pag-ubos, insundan nila yadto na mamanawan pakabudburan, maglungkad sin, ini lupa doon kawaon in katantan, ini kabuhianan sin mano siya halawon sin hula yaon. Biyahan ini nang nila halawon sin gumini na ini parkala ini dakula pit na rakula magjato kana impit na riyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo in suway hadya kitaniyo maghali si mga pit na ini karena bang impit na jumato halaw man sin ini hula doon hayan na inyan wayroon na saan laung ta amuin ini makahalulay kaniya. Mano ito yan na hadyaing katantan parkala bang ketagnaan na simpit na amuin inyaon parkala yaon ini masih sambil biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis sahih riwayat dengan Imam Tirmidzi kitab niya hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yajalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. In piagbidaan bang mu'mining kogdanan simbala, simpanukas, wayron tuan malupas, simuda inyaon katantan, kasusahan, inyaon katantan, mahinang laung taamal dakula sim mga sila bariman. Maita, bang siya amuin kasusahan, magsabar in mga mu'min. Na bang sila karatungan sin kakukuyagan, na magsukur in mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabiat tuwayron lupas sin amal nila, ingkatan, tiyatayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalabilo ba, waktu na to, di hapag alaw man simbulan ini. Yari kita niyo piyahali sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan uno-uno. Tiap-tiap makabati kita niyo sin mahinaat yaon, na suway na to halian, indila na to muna-muna na, iban sin lima na to siki na to, karena biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya man lam yada qawla zuri wal amala bih, walaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo-siyo, hindi niya, ayaran imbaran niya, at tawari niya hibukit im mga pakaradyaan piyag ini karugalan sin Allah talaron kanila kani biya na sin himumungan mangi iwan sin amal mangi na laung niya bang masing-masing nila piya pakain yan na di nakakunahan sin Allah Ta'ala ini bistahon kanila in pagsandal nila sin ini kakaon iban sin inumon sin adlawan sin Ramadan kana inyad tuwayron nakapuspa idahan niya bang liya lamuran wala nila piyagpuasahan in himumungan mangi wala nila piyagpuasahan in hinang mangi
na inyad to katantan wayroon na kalakihan sin pagsandal nila di iyad to sin Allahu Ta'ala bistahon im mga katantan pakarajaan edto. Na sabab yan na biya may takato si Rasul sallallahu alaihi wasallam labi luba na tuod biya ita niya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulla ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sahihut Tirmidhi. Bita doon ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap ummat nagsunod-sunod na sadya in ummat nakauna sampay miabot pa ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aun na hadya fitnah sarta tiukila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in fitna jumatuha ummat niya ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fitnatu ummati al-mal. Dahil hindi maibuga alta na inyan katantan subay kita niyo mahali doon kita niyo hayan kumangi bang nato hikarakang na in agamasin Allahu Ta'ala halga tiyo-tiyo. Inyan katantan lialang kita sin Allahu Ta'ala in Quran mahamulya biyaita niya kato taniyo inarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam na usbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta yalqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum. Ini biitahi ini Az-Zubair ibni Adi radhiyallahu anhu. Diungog kulong niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwasiyat. Unin wasiyat niya. Wasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam launghi Az-Zubair ibni Adi qala ataitu Anas ibni Malik فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Ini launghi Az-Zubair ibni Adi miyadto kulong niya kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu nagsumbong akulong niya sing kakahinang Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf mga katawtay manguran hambuk nakura sin mga muslimin nagdaraawaray sa muslim sa sumagawa pila hadyain mga kasahabatan na sumbay niya at awapya sumbay niya doon hayan mataod sampay in kakahinang niya timbak niya sin amoy in lantaka langta punglo bato in Ka'batullah pasalan sin amoy in di magtaat kaniyahi Az-Zubair ibn al-Awwam. Doon hayan, timbak niya ini Ka'batullah sampai kiugdan sin bato na pakpak in Hajar al-Aswad. Doon hayan, napulakkan at bihan sampai inyaon katantan sampai pa waktu ini kakitaan na to, ibang kasanawan na to in bagbag sin Hajar al-Aswad yaon amo na impag ini salamon na to bihan miyan kita niyo bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd doon amo na in pagsiyumon si mga sila magtatawap doon na Ka'batullah na unuin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun
illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Pagsabal kamu mga Muslim, labi-labi na mga sila bariman, asal sila masabar. Wayroon laong niya rumatong kani waktu wat malingkan. Inpit na rumatong maun kaniyo. In mahuli sinpit na rimatong yan. Labi in susungon pit na rumatong kaniyo. Sampay laong niya magbak na kamo iban sintuhan niyo Rabbul Alamin. Inyan laong hi Az-Zubair ibn Adi. Kiyarungukan ko to diyan. Daing aylaw hi Anas ibn Malik, kiyarungukan ko to diyan daing hanabi niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ating kabtangan sin Imam Malik. Wasiyat sa lagu-lagu na bihay ni asubod na to, imbaran na to. Aun jimato kato taniyo hajaman na to bihaon. Wala pa jimajato. Daing hajaman na kaunayad to karna lawiin bugat sinhaulihan jumatureng ha mga pit na pajato para datungon sin Allah Ta'ala inyan panukas ha mga sila labi-labi na amuin nagmamaingat sin sara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in subay hadya humati marayaw in mga sila amuin makakawa sila sing kapatot sintay manghud nila bukon suko nila mahinangin sila ng lungkop bihan nangakaw inyad to katantanan do kaylo magbing pabaran sintao himinang in mga inikatantan na bangaon nakura donhan biyakan Hajjaj ibn Yusuf amin manglulungkop bihan na aunday sabihan iipat nila mga guru roon bihan magparayaw singan nila bihan yan nain mga inibukon parkala ula-ula in parkala magjatuyan aun singuran singuran sim mga sila hinang nakauna jimatuna bihan yan ando kaylo ayaw hadya mahinang parkala hikami in uno-uno na jimato subay hinangon na to pamintangan subay na to hinangon inyaon katan pangadjian dakula subay inyaon magpatilibon kita niyo ring haamin hinang jimato wala nakaamo hasara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala labi-labi na maghinang kita niyo sara sin kita niyo kandiri na to hibayta na to hamano siya labi-labi na lang mga kaguruhan imamayta inyaon hasara sin Allah Ta'ala sin bukon siya sara na inyan mabiya kita sin mga Yahudi iban sin Nasrani amuin hipaglabad nila indila nila mamayta inilaw niring hatuhan pag-ubos inyaon bukon daing hatuhan Rabbul Alamin inyaon piuting sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala haayat kapituan tagwalo hasura Ali Imran wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kadhib litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Kaya ingatan nila ando kaylo alam simbigi pangatayan nila impanghimuting nila patuhan Rabbul Alamin sumagawahi ng nila karna sin ibog nila sin kakukuyagan di halawman sing gumiini labi luban na tuod inpit na haumat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alta sin in kagunahan sin tao in sin sa rayaw-rayaw amo na imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasinguron kita hama nga sila nakauna kanabihan karasulan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin mahalli sila kumaon sin kakaon bang bukon siya halal asabab yan subay kita niyo madyaga karna bang kita niyo nalulid doon hahinang amin ka ibukan na to sampay hikapag inumakan na to na iban sin family na to
in alta yaon na di tay maon sinallahu ta'ala in ibadat na to hangka lukma hati simpag yanon lukma hangka ini ulin sin kakaon sin to gulamay yaon ini laung ta bakul lima tudlo iban sin laso yaon kaulinan lukma ingan niya na di tay maon in ibadat sin ipon kaapatan adlaw sa hingga in amin lukma yadto matistis halom sin baran si manusia doon hayan na bang siya matistis na ang payag tulong ta matay main ibadat niya. Nabiya din tuan kabay ka tistis sin lukma yadto bang in pagkaunsing kita amin sakopon sin lima hisod palom sin simod sa ta adlaw-adlaw in pagkaon labay reng haamin bukon hinang marayaw bukon usaha halal inyan katan mapatot na tutod paghalian mga katawtay manghuran na kama Islam ini pagpatumtum sin kami labi luwa in binhawabaran namo nagpatumtum kami pabaran namo hasupay ando kailo labi kami humali sin hinang namo bihan pabaran namo labi na bang makahinang kami parugaing makasingod kamo inyad to aon bahagi namo sin hinang nila inyan di kami mabaya jumato ako maksud pabaran ko di ako mabaya jumato pabaran ko insyaallah ta'ala hangkan kami ini magpatumtum hasupaya ando kailo in patumtum namo bukon piatumtum namo kanyo in pikilan namo ibanakal namo in hipatumtum namo kato tanyo katahan Quran iban sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naamad tin subay batukon sinambok pambok deng kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala hasupaya in pag-ayad na to doon haamin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi kita niyong makasingod kakahinang sin mga Yahudi iban sin Nasrani sa ta'yari biyay ta'tod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin singuran tuod sin mga manusia in kakahinang sin mga Yahudi iban sin Nasrani kana hadis biyay ta'inilang niya latatbaun na sunana man kana qablakum shibran shibra wa diraan bidira hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman nakita kau yan law niya na singuran niyo tuod singuran niyo to din kasunat-sunatan sin mga sila nakauna rin kaniyo in pagsingod niyo dangaw-rangaw at iniyabang sila sumuong hang karangaw sumud da kamo hang karangaw bang sila sumud ziraan bidira hangasta singuran niyo ra sila hangdupa bihan hatta law dakhalu juhra dabbin latabi'tumuhum bisan palong ni ingkao nan sumud na sila palong sin lungag sin ibid na sumud day sab kamo laong sin tausog misan pa siya ini insinguran niyo bihan sumud palong sin lungag makot na in kamo sumud day sab kamo palom sin lungag makot naampay mga ini Yahudi iban Nasrani impiyatatar lang nila inagama nila rin hatuhan Rabbul Alamin na isiubay maningod-singod kanila ini biyada kita simbiyaitaan yung maningod-singod ha mga Yahudi iban Nasrani amo na yung mga tao nagpatarang sin nag-aagama sila sin agama Islam sa sumagawa in hinang nila yaon katantan maksud harap pa dunya
Kada biyay damikyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam itbit na sa lago-lago ha umat niya amo na in alta bihan yan kaiibugan singkatan mano siya na ando kaylo in alta misan muri pagtuyuan irihilda kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw nagmabuka matan patuhan Rabbul Alamin balikan ko parman sin Allah subhanahu wa ta'ala